kwekyo Omukusara Idel Fitri izuba rya nyamwebazyo abasiramu bashabirwa kuba cyo kureberaho kurabira mu bikorwa hamwe n'ebigambo ekirahwere dini y'obusiramu kusimba emizegumire omwami akuba mukyala we omwami akuba abaana omukyala n'abaana beekasere batakitaaga embeera eyo mpaka Allah subhanahu wa ta'ala sikwagitegeka era sikwajagala n'olunaku lw'abantu abayina emitima emirungi wabula si bantu abafaanagana bwe batyo babanyishengero mu district ya Rubirizi nabo hino intande basubira abasiramu barebe ngo bakore ikintu ekiba kwita responsible parenting narisha bazire bona kutwara ubuvunanizi bwa kujya ubuvunanizi bwa kitari cyonka ecyo kurebera abana bituri kubajweka turi kubarisa konka n'ecyo kureba ngo nemicwe kandi mbasabe ngo batubana mu mashomero kandi bekwate hamwe na government tubase kurumirira ibintu bitari yamusengirwe dini na kucya munonga y'ubusiramu no kugira ngo okutubente kwatanisa je tukutwaza je mbire w'ekisibo tubene ko twaguma tukwatanisa ubwire bona nito tugira kutwagumaga ganyurwamo omu items za government mostly omu kutasi abakozi omu government abakozi b'abasiramu tebakushira kubacira kuba bachi ngo babase kuzo mu service so echo ni kimwe bombi tukabire ntushaba so echo ni nshazamu kandi nyenda ku license yona ngo busiramu ne dini nunji munonga habo kubane hajira entunguka bo bana abantu babakoze munonga on businesses bari successful on bintu byo bwegese bimukire hatene bakihajira munonga Aizoba ndiyo rumwe aba bakwatire ishomero rya Nyabare Islamic Primary School omukurunda na sente zo kombeka amajuga bashomesa omugandi minister w'ibyo kwirinda hamwe n'enshonga z'abankazurwa naho Sara Mateke asimira abasiramu mu district ya Kisoro ahabo kuba bakoze no kuhagira entunguka ko nagiraga imisango bakambira ngo yango reka tuje kubirangiriza ku muzigiti so icyo nenda kukibashimira cyane kandi ndabasaba ngo kugaciko kakomezemo kugira ngo ibyanyu mu bimariri wanyu murekeje kuja kora iki kwiyandagaza kuja kumva ngo niwo uri ku police niwo uri ku probation niwo uri ku ugasanga ngo iyo turi kuja kwirirwa agasente ko turi gukora ko senyo kari gukora iki niyo kari gushirira Minister yongire yasima abasiramu abo kwicereza bakazu babo okora emirumero kureta intunguko mu makagabo kandi aho no ndi gusabira ngo muze muriga gusengana n'abana banyu akenshi kuze kubona muri kuza gusara ariko n'umugabo agiye wenyine umugore niba ashaka araza n'udashaka ntaraza abana niba bashaka barasenga nanga ntabara ko kimutaza muragenda mwenyine mureke gusiga abana inyuma jewe ntababesha Sara Mateke ari kugenda kubwa Mateke Mateke yakoze iki yabaye state minister wa education secondary school zone zagiye obote yamubaje ikibazo ngo secondary school zose niziki ati abantu batasomye ntago babategeka reka tuzishiriho abantu basomye none umunsi ugeze mu busirikare uri komanda wabudo RMSJ or district card watumire minister kwisi ya president okubahereze motoka yabo ngo kwa yusire nakorera ba district card aba district agandi Allahu akbar walillahi alhamd gasha kwa Onesmus ndiye nabo naketa tuzarirwe